2022 ni umwaka Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos atazigera yibagirwa amateka ye. Ni umwaka mu kwezi kwa kane yaburiyemo umwana wiwe mu mpanga yari yibarutse, imwe yaje kuza kwitaba Imana. Ni umwaka yatandukanyemo na ekipi ya Manchester United. Ni umwaka yavuzemo amagambo adasanzwe, yavugishije abantu benshi cyane. Ni umwaka yasuzuguritse cyane kuri urwo rwo hejuru bitewe n'ibintu byinshi byamubayeho. Ariko 2023 ni umwaka Cristiano Ronaldo ari gufungura page nshyashya y'ubuzima bwiwe, kuri kariyeri yiwe agenda yadingaho ibintu byinshi bitandukanye. Ubu nakubwira yuko nyuma yo kwerekeza mu gihugu cya Saudi Arabia bitewe n'amasezerano kipe ya Paris Saint-Germain ifitanye n'igihugu cya Saudi Arabia, ko buri kwezi kwa mbere ekipi ya Paris Saint-Germain izajya ikina umukino wa gishuti na ekipi y'abastari bose bihurije hamwe bakina mu gihugu cya Saudi Arabia. Ubu nakubwiye ko icyamamare, igihangange Cristiano Ronaldo ni umwe mu bakinnyi batoranyijwe muri gihugu cya Saudi Arabia mu bazaba bayobeye abandi mu gukina na ekipi ya Paris Saint-Germain kuri uyu wa kane. Tariki ni ya 19 z'ukwezi kwa mbere. Ekipe ya Paris Saint-Germain irangajwe imbere na Lionel Andreas Messi, umukonkera wa Cristiano Ronaldo kuva mu myaka irenga 15 ishize. Ubu ngubu bagiye kongera bahurire mu kibuga bari gukinira ama ekipe abiri atandukanye nk'ibisanzwe, aho Cristiano Ronaldo azaba yambaye brassard ya ekipe ya All Star in Saudi Arabia, aho azaba ari kapiteni wayo, ikaba izaba igiye gukina na ekipe ya Paris Saint-Germain, izaba irangajwe imbere na Lionel Messi, Kylian Mbappe na Neymar Junior dos Santos, umunya-Brazil ubica bigacika, Premier w'ibihe byose isi yatunze, dore ko n'umwe mu bakinnyi beza isi yatunze ariko batagize igihembo na kimwe batwara nk'umukinnyi wabigize umwuga, international player Golden cyangwa international player, igihembo icyo ari cyo cyose yaba yaratwaye nk'umukinnyi Neymar Junior dos Santos Aveiro. Ahangaha nakubwira ko rero ekipi ya Paris Saint-Germain yamanutse muri Saudi Arabia yitwaje intwaro zose abo usanzwe uzi bose, Donnarumma, Navas nk'umuzamu w'umusimbura, Marquinhos, Danilo Pereira, benshi cyane abuzi bose, Neymar, Mbappe, Ramos ndetse n'abandi benshi, dore ko nakubwiye ko Ramos nawe agiye kongera agahurira na Cristiano Ronaldo mu kibuga, noneho bari gukina ama ekipe abiri atandukanye, kuko nakubwira ko Ramos n'umwe mu bakinnyi bari inshuti ya Cristiano Ronaldo bakiri muri ekipe ya Real Madrid, kuko bose bari abakinnyi b'inkingi za mwamba. Umwe yaravugaga undi akunga mu ryo avuze, icyo babaga bafatiyeho umwanzuro ari babiri. Icyo nicyo cyakorwa muri ekipe ya Real Madrid. Hano rero ekipe ya All Star ya Saudi Arabia izaba irangajwe imbere na kapiteni Cristiano Ronaldo, izaba igiye gukina na ekipe ya Paris Saint-Germain, izaba irangajwe imbere na Lionel Messi. Nubwo atari kapiteni ariko n'umwe mu barideri ba ekipe ya Paris Saint-Germain igenderaho, dore ko ari umwe mu bastari isi yatunze, niwe ufatwa nka nimero ya mbere kuri isi ya nyagasani, dore ko ari umwe mu bakinnyi isi yatunze bagatwara kimwe ibikombe byose bakinagamo, haba igikombe cy'isi, igikombe cya Copa America, igikombe cya Champions League, amashampiyona yose Lionel Messi yakinyemo ibyo bikombe yarabitwaye. Ibikombe byose mbehe Lionel Messi yagendaga yitabira, nta gikombe na kimwe Lionel Messi atigeze atwara. Na nimero ya kabiri izimukurikiye Cristiano Ronaldo nawe uburaho gutwara igikombe cy'isi, yarangiza nawe akitwa nimero ya mbere kuri isi ya nyagasani, dore ko we na Lionel Messi uwo mwanya bawurwanira, dore ko hari abafana benshi ba Cristiano Ronaldo bakinangira umutima bavuga yuko Cristiano ari we mukinnyi wa mbere ku isi, dore ko banze kuva ku izima bakavuga yuko Cristiano atigeze arushwa na Messi ikintu na kimwe, usibye kuba yaratwaye igikombe cy'isi. Ronaldo nawe hariho byinshi yakoze, niwe top scorer w'ibihe byose mu ma ekipe y'ibihugu, niwe muntu watsinze ibitego byinshi mu ma ekipe y'ibihugu, niwe muntu watsinze ibitego byinshi muri Champions League,
niwe muntu ufite hat-trick nyinshi mu bakinnyi bakiri gukina, dore ko ufite nyinshi ari Pele, Ronaldo akaza ku mwanya wa kabiri, Messi akaza ku mwanya wa gatatu. Mbehe mu bintu byinshi ibyo Messi arusha Ronaldo kiretse Ballon d'Or n'icyo gikombe cy'isi gusa, naho ubundi ibindi byinshi Ronaldo agenda arusha Messi, dore ko ariwe mukinnyi umaje gutsinda ibitego byinshi, ibitego bikabakaba 800 na bingahe, kuko Messi nawe ari gukabakaba muri 800, kuko ubu ngubu Ronaldo arusha Messi ibitego byinshi cyane. Ahangaha rero bizaba ari kuwa kane, ubwo ekipe ya All Star muri Saudi Arabia izaba igiye gukina na ekipe ya Paris Saint-Germain. Ese wowe uri gupredictinga ukabona iyi match ari iyo ekipe izatsinda? Wenda kurarikira kuzakurikirana uno mukino kuri radio zawe, sinzi niba hari radio zawe ucishaho, ariko ndakubwiza ukuri ko uzashakishe internet yari yose uzaba ukoresha, ugure megabyte zawe, ujye kuri YouTube searching icyo nzi cy'uyu mukino, ntuzabura ahantu ukurikirana wihera ijisho umukino uzahuza Cristiano Ronaldo na Lionel Messi barimo bahangana mu kibuga, dore ko bizaba ari ibicika, kuko nta na rimwe kuva aho Ronaldo yaviriye muri ekipe ya Real Madrid nta munsi n'umwe we na Lionel Messi bari bongera bahurira mu kibuga bahanganye. Nakubwira ko iyi ngiyi ari Inuma Media, ushobora gukanda subscribe ubundi ukarushaho kubona amahirwe yo kujya ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ukajya ubibona mu ba mbere, ari wowe muntu wa mbere ubonye ikiganiro cyacu kuva tukicyaplodinga kugeza kimaje kurebwa n'abantu benshi cyane. Wowe ushobora kuzajya ubura uwa mbere, icyo usabwa rero ni ukansubscribe, ikindi rero ugakora muri comment ukatubwira ese koko uri kubona uyu mukino uzarangira gute, cyangwa se uri kubona ari ikihe kintu twazagukoreraho ubutaha, ukatubwira ati njye ndi kwifuza iki ngiki, kuko hano umukiriya ni umwami. Wowe icyo uzasaba nk'itegeko kuri twebwe, icyo uzadusaba cyose tuzakigukorera. Cristiano Ronaldo na Lionel Messi bagiye kongera bahurira mu kibuga bahanganye ku rwego rwo hejuru cyane, dore ko Cristiano Ronaldo ekipe arimo ya Al Nassr ari ekipe isanzwe itajya yitabira imikino ya Champions League, ariko yitabira imikino ya Champions League yo mu gihugu cya Aziya. Rero ubu ngubu ni ekipe irimo irabica bigacika ku masocial media, dore ko kuva Cristiano Ronaldo yayisinyira yayisinye ifite followers 700,000 hafi na 80 na bingahe, ariko kuva Ronaldo yayisinyira followers baratumbagiye cyane, bava ku followers 700,000, ubu ngubu bakaba ari gukabaka mu followers 15,000,000. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane.